Ronanain no hare nain sira mag Cristo hadumi. Hamutukohau, irmã Zélia Soares de Oliveira, religiosa carmelita, iha programa HABURAS VIDA ESPIRITUÁL. Atanghau, se aceita bot sira, ho reflexão badak, nebe ita sei reflete hamutuk, ho ditama ba domingo dalahat tempo advento niang. Ho tema haksolok basira nebe fiar, tamba saída date makmaromak fo, no fo sai, sei lautuir los duni nai maromak ninia liafuang moris. Uluk nanaing ita seirona hamutuk nai maromak nia futar liafuang. Nune ita bele contempla no reflete dia cliutang. Nai Jesus Cristo nia evangelho no dar São Lucas haktuir. Iha lorong hirak neba, Maria hitang lais tebes bafoho, ba cidade ida iha Judá. Totiha Zacarias umang, nia cumprimenta Isabel. Rona Maria cumprimenta, kosok oang bokan iha knotak hoksolog. Isabel neong nakloke tomak ba Espiritu Santo. Hawelok haksolok fotiliang dehang. Ita rahundiak liu feto hothoto. Ita oang kmanek liu. Behau selos atu hau nai nia inang hitan mai hau umang. Basa ita komplementa tiha hau kosok oang bokan kedas hoksolok iha hau knotak. Rahundiak bafeto nebe fiar katak lia hotu sesai tuir nudar nai hateteng. Nune Maria hatang. Hau klamar hahi maromak. Hau neong haksolok tuir maromak. Hau maksoing. Tang nia haraik matang ba nia atang feto. Lia maksoing Cristo ami hahita. Ronanain no harenain sira ma Cristo hadomi. Dali datang atang hau hakarak hase itabot. No lori tabot sira hamutuko hawata. Reflete dia kliutang, nai maromak nia futar lia fuang idane. Nai maromak hasanto ita nia moris, no nia hakarak ita komprende di dia ni nia hakarak rasik. Hau atu dehang lia fuan komprimenta. Komprimenta idane be Maria, bato, iha Isabel nia uma, no Isabel senti kedas iha ni nia knotak. Kosok uang bok iha niya knotak larang. Idane kataksa. Ita hatene komplementa. Ita hase malu no halo ema belesenti maromak niya presensa iha niya moris. Hawanoin katak ita ididak halo nune. Ita niya sorriso. Ita niya hamnasa simplisira. Ita niya hase simplisira. No ita karak duni atu complementa hodiak. Idanemak Maria ho Isabel sente. No sira lori duni, sira nia oang, idanebe sira sente ya sira nia knotak, sente lolos duni nai maromak niya presensa. Ronanain no harenain sira mak Cristo hadomi. Nai maromak niya grasa, fohak matek ba ita nia moris. Ita sente hakmatek, wan hira ita rona maromak nia futar lia fuang, karik ita hutu hatang, sing,
los duni. Na maromak ni futar liafuang halo ita nakfilak, ita niya ang nakfilak, ita niya hanoing, ita niya hakarak, hodi babuka lolos dalang idanebe na maromak hatudu maita. Hafoing, ita mos brani hatang ba maromak. How makne, how maya to halo tuir, ita niya hakarak. Idane lao tuir, ita niya moris lorlorong niyang. Ita la halo tuir, ita niya hakarak rasik, may beta halo tuir, maromak niya hakarak. Maromak bolu bebek, maromak hanoring ho niya liafuang, hanoring ho experiência sira ne behalo ita niya matang na kloke, atu senti na maromak iha ita niya let. Ronanaing no harenaing sira ma Kristu hadomi. Tempo adventu lau dadam, ita lau tiona no ita tama tiona ba domingo dalahat. La kleurtang ita tu celebra lorong kmanek lorong bot natal niyang. May betempo adventu dane hanoring may ita. Atu prepara ang didiak. Hanesang Maria hatang ba Isabel. Wanghira Isabel sente na maromak niya presensa ho Maria niya visita. Ho liafuang idane. Hau klamar hahi maromak. Hau neong haksolok tuir maromak hau maksoing. Tang niya haraik matang banya atang feto. Idane nananuk nebe Maria rasik hahi maromak honi niya experiência fier niyang. Ita beledehang magnificat Maria niyang. Maria ni hatang ba maromak niya bolo. Maria ni hatang ba maromak niya hakarak. Onsa ho ita niya magnificat sira. Onsa ita niya hatang hok nananuk furak sira. Ita niya liafuang doming niyang. Ita niya kwalia furak sira. Onsa ita lori maseluk batoo maromak. Ronanaing no harenaing sira ma Kristu hadomi. Hauhakarak husikela reflexão badak idani. Holiafuan sira nebe Maria rasik hatan tiona ba maromak ni hakarak. Ita ida idak buka prepara ang diaklutang. Prepara ita niya moris espiritual. Prepara hodihen maksoing nebe atu may moris daudang iha ita nialet. Hanesang salmo nebe dehang nai ami niya maromak halo ami filahikas ba ita hatudu ita futar oing hodisoi ami. Halau di diak ba adventu ikus niyang no itay di idak sehetan grasa nebe itahutu heng.